Anya, matikas to yan. Grabe, matikas to yan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Awa magkadwam dito'y anak ka, tugaw nga sumanao ka. Nagdakil nga rin ti problema nanang. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, si Jekyll din ko Di namat paggatasan niya doang anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak ijag sapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na kaya anak na. Ay, problema matikas to Ay, gagangay na siguro. Tadaan mo na nga minti aganak di kalding mau. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod Matanaganak ka talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, anyamat namin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subject jakal din ko na nang. Jak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ni ti mamador da. Kahit kumustan di kalding mau. Pinaggatas matlaang di inada. Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon dagi anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwarta kon. Pangalak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawot da. Problema man ti kastoy. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga ag problema anak kaw. Ay, di amanak na nang. Kasanungatan nga, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ang pala panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakan ko kalding. Tana uma ako ngagtartarakan. Kun awan pagpastura nang. Ha? Sayang, mayat ko Ang awan mat kwartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa akalakyan. Gatang mo ni tinala ka pare. Tanong sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utang mo miso. Ay, diyak kaya't yung umutang pare. Tay supaya pampanunutak na ita. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ka ano sa mga road ate agdiskitar pare. Sayang dagi jay. Masikog dapay amin. Kat naglaka. Ala, sige. Padasag tagdiskitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta. Pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, datang. Kanya, kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung kaumuna saka gumatang iti taraknam. Pautangan da kuno saan. Ibagayo, no, didak pautangan, tapno makadiskitara kay tinaduma. Pagkatang ko iti materialis, di dulduling ko kwarta, Conrad. Tapasok katak ti bubong ti kusina, adun tagtad-tad. Sala nga ron, saanan? Pare, Jaime. Pare! Pare Conrad. Anya nga, agdan na diskitara. Awan pare, nga malay, utanga ko. Sigurado ka? Uwan. Basta di naksingirin na dagos Wen, danag mo na ya pare. Magtulag ta. Nung di ka makabayad, subject na kitikal ko. Ha? Sige pare, makamulitan. Alang araw. Mabalin mo ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo mata. Ay, problema mo tikas tayo. Pangipasturak nga tanungay ka dagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay nga min anangala ka iti kalding no awam nakasagana pagpasturam. Kunak nga rod ngagmula kay ti sakatay.
Inak pala mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imo na sa ka na nga la iti taraknam. Ay. Sapay masikog na gadya kalding. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate. Adumet ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kasla gluluto yarin mo di anak tabakal. Kasla nagdakkel marin ti problema daan. Hay na. Problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Orayin na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat ti sigo na mubawng. Isunto sa na. Rasonos to mga desisyon na niyang anak mo nga. Saan nga agpampanunot no dagduma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no dagduma. Mala, awawatam ka din dyan anak talakay. Amom matakas dyan ti ugali na. Pampanuy-nuyam nga men, iso kastay. Di mo kami ong tangkay. Kaasi mga raw no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dyan anak ta. Iso nga aw-awatan ta kumalatan lakay. Saan mo itong nagitikalding mo pare? Wan pare. Nagigidanda anak-anak. Sagdudwa ti anak da. Nika, mayat na pare. Surtime ta sagdudwa ta anak da. Lagi tayo na duma. Sagay sana ta anak da pare. Wan pare. Ang problema kamat na pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang kami niti sakate. Ay, problema mo na pare. Kaya kasano, tayo bayad mo ngay pare. Makipagpakaasi ako mga pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Awan pare. Okay. O sige nga ron. Labasan ka pa itanay. Inakitaan nung kasano ti pamayak iti balay iti tarakan ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Padaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti taraken mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kinkwana. Ikontakta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inuta kun nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi na lang mabisinan. Apay nga ila ko madagos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga ron pagbayad ko. Iso nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Orahin pa'y kumado makil lagi tandak na sa mo ila ko. Tapnoad ako matubaw. Awan mat nga ron maipakanan tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kaya ti may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Masakit ti ulok tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama lang. Basta ilako kon, period. Apay akaslag laladot ka manan Conrad. Kaslada man problema maun. Nalako matan dagiti taraken mo apag problema am. Ada ka di manan parikot mo anak kaw. Ada nga ron kamuro dito agong ko nanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipayayan ti agong kumit. Ada nalimawat ti abot ti agong ko. Medyo limtag tinagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man dayta na pagparpariko tamkunran. Basit laba nagdayta anak ko. Daklabanag para kanya tanay. Ada planok nga arman. Ngam kastoy matoy agong kon. Adamot nagdakla kamuro na. Kat, man ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw nanang. Apay, asino ti armam aya anak ko? Ni Agustina ko mananang. Aywan, nasingpat day dya abalasang.
Kayat ko aparaken ka, anak ko. Asano nga ro da maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Alaki din, arme mountap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok na nang. Inak to arman no imperson day tao. Ada ako ni kayang tiridaw da Agustina. Ay, kaslag nervyos ako man. Apay nga kastoy. Oh, problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan kita kulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Ha? Ay, Naimbang orasyon, nana. ay na, mangigkigtot ka mat, Conrad. Apa nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumra ka. Kwa. Agtuktuk ako may tayo, nana. Ngam apagisumat arumwar kayaw. Agad sumra ka, Barok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko nana. Ada ka day? Adda dita salas. Ala, umay ka. Sumra ka. Agyaman ak nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka ah. Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka ta. Agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito, pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Umay sumarongkar iti balasan. Ha? Ano kasta? Agar-aram ka ni Agustina, pare. Napayagan na pare. Yung di na mula kasyalan ni Agustina. Yung jalat na mapukawan, di na mula pare. Sige nga, anya gagarang pare. Kwa? Awan, umaya ko bumulod iti bigao yo, Agustina. Ah? Ay, anya ang bigao, Conrad? Tay dakkel, uno tay baset. Tay dakkel, no ada. Adamat gayam karibal ko kanya Agustina tatang. Problema mat da ito'y. May nanak ko. Gagangay na. Tambalasan ka nga rin ni Agustina. Talaga nga dulang tanag iti agarim kang kuana. Tambalak sida na pintas. Nagagat pa kan nasing pa abalasan. No ngay mapastedak, di bambanog laang. Talaga akas na ti agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idia. Adaw dagiti agarim kang kuana. Nagbabak nang dabaya. Kan nagtataal na. Kas makita ba? Bravo. Sakti inaya ni nanak mo. Depende. Iti diskarte na ita. Manjaksan? Na? Mamangan no basta din naktumot laang. At damot gayam karibal ko. Kat day pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngam siyak. Wala. Ngabnabisi mo. Manugal. Kan artag. Naimbag no kaya na Agustina tikas siya klase ti lalaki. Si kakitawan bisaw. Nagagakapain. Kan adama itsurang. Iso adakal ti laban mo. Anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime tiyak lunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kitikas taunay, Agustina. Agyaman na ka. Naggasatak mo tayo. Tak kinayat na kinakapimpintas kung nakasingsing po tabalasan. Nagasatak mat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas lang mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kan di pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparti.
Kanjay pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, di dak nga takatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay ka na ay ha. Saan man natila pagproblema am? Bastit laba nagdagit a pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yun nga eh. Kasarmin kan Agustina ngam di makalmutan tay letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang, kunak ano mapukaw mutlaan ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay ka, puspon tayo pa'y lati kasaryo ano kwa? Ay, sana nanang, ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raud. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabi ita. Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biit. Anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damot lutag dito si Angkong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo tamang ibaga ka ni Agustina. Ay, kasano nga taday tuyang? May gid-gidan mo't ngamin dahil ito alutagmay. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mat amok aman nga inaramid ko. Apa yakas jay. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mat apumampansin day jay basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kaninanang uno ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na no damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura? Ay, mandik ti kastoy ama paspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inakman kasarita ni Insan ko ahildo. Damagay ko na niya't kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon, adanton anak ta. Wan nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakal. Ang mga noon na vision to. Ang mga noon natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit di asakit ti ulo. Maditi overthinking la unay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag nagparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka, tada importante a papananta. Anya kamot ka na Agustina. Anyat pagkit kita am kanyak. Bagtit. Saan lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka.
Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungat, Wan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan, bakit? Masapula tumaram dagiti inted na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan, bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di nakpinilit nga agpakonsulta iti doktor. Diyak lamon. Kat, kumusta ti Riknam? Kahit nasayat mo tan bakit? Diyak una yan nagdandanag. Ay na, agyaman ako manan bakit? Jack ilibak agrabe ti nagdalanak. Jack imbagaro panadanak matgaya man iti anxiety. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak una iti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan ko na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Nang runa itataadan duang anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Please like, share, and subscribe. Thank you.